Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor, bagi yang subhai pi syekimat Khubor mentaka janmet. Nya phashwa syekimat Khubor na ka Jylla. Menteri khana ka sarkar pedeng UBL Verma ubakmi igatnat Consumer Affairs Food and Public Distribution hablet jingo ya karib hoy district kabla ithoru kumka aspirational district belum jingalang iki officer nekitnat rekam pher ban panjing ken hloga jingpin trekam yaki song pinroi blathe hapo ka district yaki ba lamang raga sarkar pedeng Usti Project Director John Gasimam SSA ujak di Chelani ula pelai patba yaka Spark Student Handbook bat deka newsletter banding kong ka Inside Arc Araja Arpau haga jingalang kablalong Hasin Mary's Higher Secondary School Shillong haga tayo baladap Menteri ka sarkar Jylla bakmi ekatnat pulih putih balak men rembui hakar adre Naiwieng Araja Arpausan uliat hu baka sarkar kalawat iklat lenti ban pinduna yaga jingpep school shiteng por jongi khenna haki kardan pulih ki bashalor barulo angru baka trat pulih putih kan persyang kat bala ban pinjanairu yaga pulih ka putih haka Jylla Meghalaya kakong mi man pala san khundai stam karta kalahap hakwe kapung ke bajiliu kumash phopot AA ke badai kapung ke badang syudapti kini kelaja haka shnong mosa lingkat haka dong salaro Marsinyo iya kene ulok jangka udai man lang sutengah san bosan senam karta ulano hakapung banyarap yakalok henry berarngut kelangam Jylla ka Kirsu Musical and Cultural Society nakinshi kalayok banra ikanam lakdo haka folk song but folk dance haki East and West Khasi Hills District Level Chief Minister's Youth Engagement Program Arajar Posan Lapinlong da ka office ke District Sport Officer ke West Khasi Hills but ke office ke Deputy Commissioner ke East and West Khasi Hills District Kipre Karibhoi District Kliai Biteng Bantalasi ki kali hak pon menmet namar ba ka jor palat ke jinya kali buat bat kene ke wanra ki jinja accident repair hasurak ba Kelayo bandan kuna ndrolak tingka pat buon ke kuna kedai ni kinongnya kali ki buat keseng samla umling kal ajing ro ya gani ke jingle ki pulet ban pentikna pa surak ba kendai banlong ke basingan ki pulet Karibhoi District hapo ke jingalam jong Senior Superintendent of Police UBS Rathor haringkat ka jingnon lang u additional SP uba Orville Masar lembat ki wepat ki officer kila talasi kali umling pat hakan ni kejing talasi kelap yang kali ke bapin me light VIP mentah punya phashi ki Khubor na kari kata mi laga vetri kazakam kelakot pinlong da kejing ki haga Jylla borok we hak singi ublei ke khandro truk Naiwieng ban persya ni kejing pinlong ya ke special intensive revision jangka electoral roll UVJ ubulong tingshop mapau nam ubla kelalong politician lapin mana ba kejing ki kenlong habrok we ke Jylla Tamil Nadu kadam don kejing lek kerapang yu Pyrthei Chatterjee hak yeng darba thauan ke ban salong shen hadin ba ke Trinamool Congress kladap suspend yu na ke parti halor kejing syakem hak enforcement directorate hak bayadai bat ke bamsap thep kam nahi kai school hob nai tung arajar arpuar yu Pyrthei Chatterjee onyo kumu MLA shimen omu MLA jong ke parti hadi kejing bethai ubam hapo ka kali hadali ki pulit jong ganong ba Kolkata kelas dang ban pet ngor haborok we kanong ba ki pulit kla persyangru banwa jingtep yaki dong shongshnong jong kari Bangladesh Pakistan bat Afghanistan ki bampat let phai chilaga jong kari wat hadin ba ka visa jong ki kla kotna ki pulit kla pinjur bhai ki jing pahara haborok we ka Rajasthan hadi ngejing bethai bam hadalhi ki borsen sha jong ka Srigan Ganagar lapin mi ru da ke hukum ke mana ki pat ba banyat hapo lai kilometer ke jingjingai no put usam jong ke India Pakistan na ke benta lai banai ka ko yakya jong ke Jylla Gujarat kelapa khenrana phang yagi hospital ki bambu ki kendon hapo ka Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Mukhya Mantri Amrutam scheme ke badai ka flagship program jong ke sarkar klami ke jinga kenat hapo ke Left Democratic Front kabat yola kam sensyar hagas ngi pale hadin bu menteri ketanat pulih putih ke Jylla Kerala UV 7 kuti lakin thopat ba ya ke CPI loga jingweng no jong ke Jylla na ke PM Shri School Project jong ke sarkar pedeng
Unailam jong kakam tapur Liberation Organization Jylla Singh ubadang don menta hapadeng kijing Pyrthei ula pelat patba ya ukro lingba ke Durki hagas ni pale dak bekintu ikijai bindriu Raj Banshi ban pendram ya ke Trinamool Congress hak election syakiying darba thawan jong Jylla West Bengal ke Bansalong House nam arajar arpundriu kaying bisa jong ke Kerala High Court hagas ni pale ke ajumut ya ke sarkar Jylla bakanit ujor syaka Supreme Court nak bentaban pensange syua ya ke Special Intensive Revision jong ke electoral roll la penlong da ke Election Commission of India hak Jylla mata pangilapoi syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei bonur ke noilam jong kiri ke Pyrthei la pendram jur ya ke jing Pyrthei bom hajan ke Redford Metro Station Delhi kabla dekat Jubor ya ke jing jong ki bin simbreu bat bongut klamen saw kat haduk mentah haduk kat langut ki breu ki layap bat kumba ar phongut klamen saujur Menteri keri Afghanistan ubakmi ya katnat kambari wa Amir Khan Mutazi hakas ngi pale ula keno ba ka Pakistan klapin khen la bon sien bandrung bian sha ka hau jongkari bat dangshan hagajia kran ka balong ha Istanbul ka Afghanistan ka laong ba ka donbok banyada yaladi lada kami kenuk ke jing sha thambor kakin hon ka batrai na ka benta ka hoklong breu man breu klapin ramjur ya ke jing sha thambor ke jing sha pendik baharukam bat ke jing sha keno lamler bat ke jing sha kem klem nongrem jagino ya sad an hapo ka sarkar ba shipor Malayalam da Muhammad Yunus Kylleng ki district Chankari Bangladesh Upresent ka South Korea uli jemong hagas ngi palai lalit banyak kendo ya ki bahinga sam jong ki dekhot ki badawai ke jing sinchar patba bat ulakularu banyada ki patba ne jing penkhen hakahok long breu man breu ka South Korea ka tepen long ni ke jing lek kemen hakatayo ke bansawan kum ke jing ma buram iki lanot Korea ki bla sha pentre torti haki party mau jongkari Japan men baka Japan kadang sinchar donbor ha Korea lo angga free ministry jongga South Korea hagas ngi pale hakatayo beningkong jong benai Naiwieng arajar apusan artli ling sun kit beriu jongga tnat shipai sun Indian Air Force kelahir ha Hindon Air Base Banit Shaw iki arspa nyu pungut kinong India makin top iki arpun drungut kikin thai nagari Myanmar Menteri ka South Korea bakmi ya katnat kambari uchohun ulakintu yu Secretary of State jongkari United States Marco Rubio ban pelat no kamkoloi ya kedulir naga jingalang kablalong halo ka khai kapateng bagi kam yadari la pentep ka Foreign Ministry jongkasul hakas ngi pale hadi ga jing bethai bom hajan Redford Delhi haga jing toket ki pulen lanang lap sai shu baga seng le no Jaish-e Muhammad klatmu om tang ban bethai bom haga bon ki benta jongkari India henre ban pinjur shu ya jing pinrong dokhat shu haga ni ka seng ka Awami League Party jongkari Bangladesh klakenno baga sarkar ba shipor Malayalam du Muhammad Yunus kelaya sela ban wanra ya kalawai ke badum hakinong shong jongkari bat mahamru bagakin huan le no bathamai klami Pyrthei benle i kampentrim persha ikipat ba yakari tikitu kelong Khubor hakimat kimat takajan mit khuble